syukur nakaslam jong unausan hima. Menteri Sarkar ubadai pej ikatanat social welfare uba polling do uloong baka jingken tho baka don ka jing shalan to ya ukhaw kadai ka bom don nong rim bat ka babakla uba pol haba keren bat kilat pathai khubor mentak sngi ka khandai trik ujleo arajar arpulai uloong bo advocate general hadin ka jing pej benya ulah kedau ha ka jing tho baka jing keno kam don nong rim bat amla ban ong baka don kata ka jing shalan to ya ukhaw Syusyuk Menteri Sarkar laong bahadin balayo yaki jingmot jong katanat ain layo jing tip ru baka jing slemban bishari ke mukot duma kadai namar kadon ke jing bom yes ngoto jingmot bat ki pulit ke jela Asam. Kani karai skam kena bekerja kani di senam baladep arajar ibai de hagi buat jong kani ke Sarkar ke baladep le de mereka jing kena pada ke wei syaka kerteng ke jomna menteri pemerintah mulai lingkot kan kan ini ba ya kane ka jing kena ba kadon kajing ke diversion ane kajing bentuk nak showai ya ga rice allotment apa dengan ke SNP program apa ka integrated child development scheme kan ini yang nikakam ke Commission by Langkamat of Justice MC Gar, former judge, High Court of Madhya Pradesh and Delhi. Urusong kumba sikau bunai dan pendap ya kakam. Buat pan ya kendu ru kumba as pangut ki beneficiary. Buat kunju ru pan shim ya ke deposition. Na ki laingot ki brio ki balik ban ki pos khmat dari commission kong Angela Rangat kong Agnes Khashien ban Darun Partia la ai pori ki bakin submit ki balik ban di pos kin salap yang ni bagi mission la pendap ya ga por la ai dar commission ki la ong ki ba ki dot commission hosni bagi mendak dan submit ya baru kikot kislagi juki Henry hangni la ong ba wat hadin sabnai shiten commission wan ni kendu biang ya ka commission de kejing kena jong kompetisi mintak sini kejing kli jong belum balik pada i tablet dan depos khmat kini ka commission ha kata ka por ba ong bekerja kan ni kaska de ndak la puli ba ya kini ka inquiry report ngim syekh 4 hun dan ban puli ya ke report and they mila study group ya ki views ki jong the law department views jong advocate general jong ka megalia ong ba ui aa show like nakaba yang ya ke report kumba kalong bat ba kani ka kam la ya kontak ru bareng ke commission bat ke Assam Police Henry ko commission kalau ong ni ba kami yo ya support na Assam Police jong ni ju kau lapha ban test ru kang ba dan betikna ba kan dan ai kita ka ba la compromise ya quality la ni la divert ya supply cuba ba de do jong kita bat kamtam ba ni ka company ke supply kala ai dah kajing tho ba kan let support namar kala sharp sange kajing supply juga masih tho nai apa deng jong ke inquiry bat balik bangirang baksa ya ni ga kam haduk mentah di nak tahu ndang la lumni kan ni ga inquiry report ngana beli ki views jong ke law department jong AG bat jong ki officers jong ke ni ga department social welfare te halo jong kita ba na la brief peer to wasni ba kamdan ka bakum kata ka scam ti kani ketika public document kuma ong kompetisi kani ke jingtho jeng i ba upat ba udai banyo ban puli ya ki inquiry report dengan padi bin long kong do ban puli ni report hari di papol nomor army so puli ba soong hangno hai do kwa bandang ni beteng biang ya kani ka kam thung dak wi ka inquiry commission na kuno
namar ngi la dep due diligence as community lo pengganti di ban keno susu lelai ba kani kedan link bang ha panyada yau kali kebamut ba kermen selau ba batmen syai kani department kamdan nia ai namar ba mau empat yo ihiru ya kani report nama kani report karangwan menta nda kelawan kani sorka kena tu pindah ialah kajong kajing light kajing tuna kajing syai lah di puas khidmat ke commission boleh ya kena ke report file dak RTI kita borok kelenti kidan khidmat juga eksempelan kami ginu naik kita kelenti here one by sega conclusion ba ya kene ketika skam kebaca report jong ba kermen sela ba pol usulik bani ada ibu dah bermalam kan repeat yang Pak Pol ya kecil. Kata te ka long namar kani kamde ka kam sepang ka UDP kani kade ka public document ka ba long available menta ka ba nda la dapat kuliah ya ka nda la dapat yo views jong ki department affair kerdo WG bat ke department of social welfare nda la kuliah ba kani commission kala leg group bani kendu iki end users ni bat ba penon kam halor kita ngilak periang ya kani ke report di ban penuan ya kani syaka party ban on ba ketika working president Joko UDP ba yada ya beliau Joko party hanga ke party kam long halor jumpai ba interest jumpai ba kawan syua interest jumpai ba kalau halor tu bat ni wan hang niru bang wan dak man lanjong ni wan dak mandit ke jumpai ba dia ngai i ba kadan ka sinister design kajing temu ko bas sniu ban di fame ya kinong yalam ha kipala jit tu pai ba urujit ngi menta dang lai benai ha kade dak mandit jung tau pai ba ngi song hang ni dia bat kani ka report ka dolong ka piru pla banyak pulia la piskau ba ka don hang no ba burik ya kadu gunu ji siap pla ban kedau kata in order to enable party MLAs to understand the legal angle of the current controversy over the reservation policy so that the party will be in a position to come up with a substantive and clear stand on both the roster and the reservation policy.